Jimmy for kwasia to aboda de me ma be pacho e ma me pacho say me clarify say nkura wo kan ye no kwasia bate ade mo Jimmy za ah Jimmy nko a bibia mo be ye bia na ede mo din be e we na mo so ya mo ye mo ya da mo hwe hu nku I hope see me na Jimmy for me no ma ware enzi be ha na betu nyonkofo oto telefo mi no Jimmy for me feel say wale de Jimmy for ba ko nyanse mi ba ko nti ba ko chia na ba ko correct ni yon emu me ni nyina duka ntoboro ntebe fo mi ni wele hu si ofo mi ni agbele ma fo mi ya amu podam Ghana ho na Jimmy sam sa na showbiz o pa attention onyum tantan no wabo no o pa attention pe bebi fa kono ko pa attention o kuntrum kankan ho na kono ko ja attention akwasi ni ba akoye oto agija wo nan se ayi toothpick etuetu ya watermelon so krasefo kan ko pe bebi tane ni pa nwanya kwan hu kwan mu na sa woni na di sa kwa sese ni be hu bedu mi kuna woni akosoko no le football wie kuna wa se gini me ma mi kompuo mu no ma mi kompuo me ma mi kompuo mu wasi o to be nyankwa papa ma nkun no ni ko wate Jimmy for ba nkwan enye de nkwan magi ko sia do yo so nkwan magi nku ha magi nsu fitani bi ba boni sia do ye te fere ye aduane ma ni di ko afu ado ase na ayi afu do hwehwe no me kompuo o san kwala no o mo emo no yes no ubu dem ba o ma me wo ma me kompuo obi na o sia do ya ye no da menu ni asase na ntwi bi ni atatare ho so she space so she de ben you for me of that memo for me that na o we Jimmy pa e kopsa na so you Ghana for me ma o yes ma ye ndi atem so Ghana for me ma Jimmy wo bi ase na kopsa na ye wo yi kopsa na ye na memo wi ase na kwasia pe ni Jimmy for me ma kwa woni mu nyanse bia wo Ghana ya samza how go pe be tina na me any pan hu kwan Jimmy for gift ya do gift depend onyum tantan wate wo was I na gina fashion wonyum onyum tantan akuti anyum a say gospel oh somebody gift ya be ko bonsam obaya husband bay wow beti gift ya do nyum ya be ko bonsam jam munya tie asiaba fa Jimmy efefiri ni pass ni pam pelinga Sacramento or Samai, what you or Samai Morocco, Papa. Trying. Oh, Papa will be to us. Yeah, Angel, is it Angie? Angie baby. Oh, Angie baby. Yeah. I'm sure good evening. Yeah, Joe so mommy. That's all. Gift na mama something. No, in fact, yeah, Diamond, the answer is in the Kosovo because two women. And I was so the show because na mama or bar industry no gift. Now where were you? Where were you? No, bar shower. Oh, I broached it. No, yeah, shower. Baby, I want to know. That man and mama acting. No, yeah, shower. No, funny kunechi. Geti okogbo ba tu sono ne be ma ne dane dem ena ne kunu dwane ja no sofo no obom pa ye hu nsa ne geti e de fi e be ka na nyanya me aduma ena dwane ja no kala wo first enum bi a wo boy ye hu kala na ekura ena ene so ye hu kala ekura mana wo do wasma ba na so no ye hu ono so kala ekura ena abesi ne kala ekura so when your chance abeshe YouTube wana say wo ye de wo ya sister hwemu na ye wo de ono wo ye ne de adana no say ewiase obi ni wa wo free efumu ba no ode ya re na e ba yo omo free efumu ba mo de ya re na be bi na e koso efumu na ama no ye hu no ansa na obekọ sa situation na wona mu no obi ehu no na ma those time oni me wakumu etwetwe fum no na ma nsa nsa na na ose ukura bi na wodi ehim wo wie mu kira ma nsan no na enu bi ne kura no
asɛm ne accident na ɛbaeɛ. Enti saa accident aba na sɛ nipa no pra na wonni hwee a woka afa no wonni nkwanhyɛsɛm bi a woka kyɛ na sɛ ɛyɛ wo sɛ wo ne no anya beef a sista tena wo baabi na mu wia sa akɔtuatua nyame asom kɔgya sɔre dɛm kɔto nkwasea no tuatua nyame asom dodo wokɔtuatua nyame asom because obi akɔ akɔnya accident pla na mehu yie nka na asesɛ woyɛ gospel musician no wompo na nka abatɔ nnwom na nka sista no hyɛ dan mu a wɔde bi akyekyere ne wura hu sɛ nidahyɛ hɔ ma no wogyina hɔ a ɛbɛyi mu nsa wɔ wiem wohi wo nsa wɔ wiem ka wobɛhyɛ ne nkran woyi wo nsa wɔ wiem na woyi wo nsa wɔ wiem madam wo so kaa no drive bi paa na nama wotu onim driving nkyɛn na nama wotu hɔ yi wonni driver baako kora nkyɛn na nama wɔn wosi so ne bla wapo wɔn ati kweta nyina watwi bi pɛ wo dosa na deɛ kwa na atwi na wotu trɔtrɔ okofo na etwi trɔtrɔ ɛbla wɔn sisa na bɔ no ubo obi eti sɛ wɔapira na sɛ yɛ wo sɛ wanya ho a di wo lemu na akwa de na meka no bɛma wagyimi a wokɔka bɛka wo yere esi no mapata wɔyɛ osu mapata mo nkɔ sɛ bɛma wagyimi Yama obi side yama obi kasa uri ana wadum uri ahwa wo mo kakra Lucy Auntie Lucy what you answer acho Difa kasa Yeah, Pancho, good evening. Hello. Where the kakra bi na me pesa meka. I think say ye nyina ye emma. And I you kunu ye ni kunu so ye wo platform. So I would say asemo ba I don't even know say what the mama Nyambotrema obetu yafu ye wo kunu mu ya wan kunu ye virgin fo ye ma ye kunu family ni wo social media ya try be careful ye ma ye kunu mu ni ye platform ye be ma no wa jimi a me ja won tem ye sesuo ye ni one ato aye fa hey aye benina so adwen wo form ye twifa wo so that is it ye ware ni dem nyansani o ye oba nyansani o to kurufuo o ye ba na sa wo pese woni mutine ni nyamba ho so a ho mfa ba ma jimi for the say opsanda ye o mama me play victim na mama Mac Brown ono so ye oba wale fuo na mama Mac Brown ono so wo ma enye wo me so wo ba about them 2 minutes but o ye ba tan yo hwe nkofo mba. People we love Nana Mac Brown. Who did Nana Mac Brown see her Ghana? No, so they up gift a shower bag gift to the one. I will choose Nana Mac Brown. I will choose Nanama. So don't come here and be playing victim at 2 4. You didn't cancel room. Muma yan kano kre. Ghana ne do baby ya was a ya kasa. Yan kano kre. The gift ye no Jimmy was how you TV one. I don't know here for Jimmy and remember to here for two. Sama me penny judge me. Yamuno, and Yansafo. Yan Pranamo Kana Moya Yansafo. Yan Wale Bema Jimmy for the hopes and ye. Seven no Bema is the hopes and ye. Come in one that. Come in, no one that. Bema Jimmy for soaps and ye. Yansa Ben on the trim. Bema went Jimmy and Marco. Bema abue bio asasa ni didn't trap na no question national television so ba chi na bono and he na ya bema ni yafungo mu na osoko we o ti mi twentu mu ma bema we ti mo Ghana hwa ni post na ye obi we ti mi kese host na ye Ghana ho ono nyanza be no nti ma mi mo betu yafu mo nko gift ni life so nko no for say gift ye ni mebi wona sa wo ya enye. We are the number one fan of Ghana Mac Brown. Ghana, 1 minute. We will come after you.